Tesela yang mana Tesela? Ayu teh Ayu. Tiara Tiara. Aulia Marek naon? Pak Lurah, tanggung jawabnya Pak Lurah, idena Pak Lurah. Pak Lurah namanya siapa? Paul. Tidak sunat. Paul. Paul. Tidak sunat. Pak Mod, tanggung jawabnya budak Pak Mod. Pak Mod. Mama Aulia. Ali waris. Mama Aulia. Terima kasih. Pak Mod, Ali waris sama aja. Tanggung jawab budak. Wajah. Ayo. Bos Lampung luar biasa Bos Lampung. Aduh ayam modaran. Dede Haira. Dede Paul. Dede Haira. Bos Lampung. Pamota. Bos Lampung. Bos Lampung lagi. Bos Lampung. Bos Lampung. Dede Haira. Dede Bos Dede Lampung, Bos Sunat. Lampung. Dede Sunat, Papa aja. Bos Lampung luar biasa Bos Lampung. Dede. Nah. Pamot deui. Bos Lampung, terima kasih. Pamot deui. Pamot. Buat ngorondong gitu. Pak Lurah nacan, Pak Lurah. Habisin. Rek naon? Tiara. Kudut jeung susu. Wajah. Pas kuring ngarep Susu. Ayam susu. Jadi ingat Mama Aulia. Dimana asalnya Goyangnya kayak gitu. Wajah. Abis ini Mama Aulia. Dede Haira lagi nggak? Ayo. Mumpung masih ada, nggak apa-apa. Bos Lampung. Mama Aulia. Eska Production. Dede Haira. Dede Sian. Perian si Om nasi jaring. Pak Lurah na acan, Pak Lurah. Ah, Pak Lurah na acan. anak Pak Lurah. Pak Lurah Kaliwon mana? Pak Lurah Kaliwon. Mana sih bapaknya? Ayah. Udang sare, hari ras kene. Naonan uras. Kuring ini kadaku, mawang kelas liu susu. Ek diuk dina susu, gampakan udut jeung susu. Susu deui. Pas kuring ngaraga susu,
Kalura Kaliwon. Kalura Kaliwon. Oh iya anaknya